vie ma c'est la weli faut design ko jawdi ni no buhamma da ngandi ko ni ananata kono ayira yeso ma ayira kite ma de ngarana goddo halamma bama goto dum bandi salte min on ay watta so tan hande mi yata am kabi tellement que ko mi haa min fi baba ade accu do sa walla la mi do mila kono nin jawdi don mi do munyi histoire ma mo weli la moƴƴa ka wonda woldite do ay France 24 ay journaliste on ko France 24 ni onon pullo fuuta min bi nan do so stayide ka goddo jalbi sona karama ko wo wi oton on tigino loti nasi ma on tigino wadi talkuru ma on tino naati jala mo so stayide ka ago arsike goddo wuditi on haala ko Allah o min on non awo wulaadi do ha min kajjatu bi découragé awo wulaali ha mi ronki jokkude pama awo wulaali ha mi ronki wadde ko mi faala ko donc d'ailleurs andi taw ay rencontrement c'est un regret pour moi. Je te dis ça aujourd'hui. C'est un regret pour me ma parce qu'abonner la numéro. J'étais tellement heureuse. Abonner. C'est arrivé là-bas. Tu m'excuses très fort, je passe. Ok? Kadi. Diri mi yauta. Il faut la kaye fraude dire. Si dal ko ene wadi di primaire haduma. Ha yaltude université kadi. Ko jawdi ni wonda tewta gon. Kono ahide Linda, kunda wadde ko ngala wel. Kono men wadi. Min hande de jokkodiri. Kono miida ya yaltu ka yasi mi wadna ma goddum wolana wondo won weltala. Min si mi wadani ma goddum. Mi wolanta goddo ta wolan goddo. Hande ka wonden do alamu anda de jokkodiri. Alamu andali ko min dabma Dubai. Min nani quoi. Ko mi yiduma. Mi wa ma ko mi fala kon. Miida waɗana ma wolita mami anti ya wolta na jama'u mi waɗani ma fi Allah o yewon hakkune men quoi min mi dani comportement a fami piji ala ko dum manaki min hay hande gore ma ti woni arde halna lando piji ko duwa ka quoi c'est pas bon entre nous waɗani ma goɗɗum waɗani ma wala ber labu ni da piji gon donc pardon happy bam acca ke milando mana mi tajano non hala kalde ko wondande ko fi kele suudo ka ko yimbe be gandude ka sa wadani dango min ko mi suudu kele suudo kele yagal suudo wondude andi ko famata min ko mi marié ni andi min ko ma pintala ni andi ko ma pintala mi hesta seeda ko bengu ma mi najoro to do ka yasde bam min awatara so dango biye mi ya Dubai do mi ata inala anna yimbe be gandude mi wawata wondugo do tato goto andata mi wata no ban mi haalandi goɗɗum wallahi wata no gore be maɓen fo na gore dey ko gore be an mi yemi wota haala n'importe qui c'est pas bon ko gore be an hombe non nani dan don bama haalan fiya gore be an hombe an ko faala ko wonde ko téléphone tum har ko entundi do yitti yinen tundi do goddo yidata en an ko non faala mi wawata non on lam pijjani fo ko faala ko foda wadde donc a watara indi be ngandata de wonde mi wata no kilo sudo aba mi fala ka amitiya kama an e kadi fiyon ko wondu may kadi no abbotum ko wondu may kadi sa ko may kadi no laabi a watara indi to mi hala kadi me weldi tan fekiti mi da pidi gon donc quoi c'est pas bon il faut éviter na n'importe quelle personne halanta secret jam bundoji ma fo halanta ci bundo de mi finalement di wondu woni hakkunde may kadi sinda to mi halan kadi secret jam ko non hakkunde ami na andi kadi ko borejo non mi fala ka ya wolam fi wondu non ko non ta wolam tum a halala problème on de sa halala mimi halama mimi wata dum do mimi wata ki bonki do mi wata den suudi tar do yalla ma piji gonto il faut éviter si mini ma évite godum évite talando fi dum talando baba min nami feetu do andi mi lang andi piji gon fekki go ko hakkude may kadi andi lang andi ko no fekki go hakkude may kadi ko no wondu may kadi ba ilan to mi hala mo secret jani ko na kadi tous les gens toutes les personnes ta welo goddo quoi il faut éviter joni yow tan ko no wondu may kadi y a rien so maman yurmala c'est ça hakkude may kadi ko ndo na ko mais y a rien fiu wallahi mais il faut éviter mi da non mi andinte ton ko nyoli wolu bay angi bi hebda ngal oto waldo yimbe no yutur bawo ma gore be façon fo no bawo ma ay da ko ba ko hebda ngal oto lado na gore ba ben ko no mi jokkira ko de parce que mi namine do gondo min kala mi yimi labane ko non ko hakkude may kadi awa hikka ne bi ko ne ba ma juta mi anda ko no hakkude may kadi ni ka wonden do sai bi oto wal ay be gore be nouveau be sai voyage Dubai do ma ay bi iPhone 17 ay be gore be nouveau be go sai bi appartement ay be gore be nouveau be go ni ka wonda don il faut te méfier sai la wada ma dum fula soda ma auto la soda ma iPhone 17 la ma Dubai ko fi awon cool doka haduma sai la gore be nganda sai lu gore o mi da har ko yesudo aremi be nganda
dal. No, mi da wawata. Mi indi. May ka sen dianga jawi ko duma. Yow. Yalla ya. Aru ko dal auto. Mi indi ya yow. Yow fi yalla. Abda tal auto may. Inda aru tal auto may. Mi ni ma fokk tata yow. Fokk tata la ngati. Ha lu ba sabi gere mbiya. Yalla jo. Okay. Quanto ma appuda? Waɗi balɗe seeɗa gila miniti ɓangoy Suuɗi nde min kadi waɗi balɗe ne mala ko jamanu ɗo ɗandi time ji ɗin kadi ari yoti joɗaki giɓ arti wadde course ji tu vois ɗi waɗi konno e ça va ça va ngo ça va kono ne welde ala guine en meɗe muñi ay ka yolo yolo yala yala yaade da uggo e kala garde ɗo yiide golle grand joan nandu a hendagol kulli e jungo makko no garde ɗo an no ton ɗa yarde waɗi abaya inna ko juddoji oya yo nene hande lindano julɗi a waɗo puntoy hande ɗa waɗi zilbabu alara ko jam kono no arti yang hande wona bien na jawde do gaga gore jan do kono e fammi en ɓe jam ni ko wona bu ma tani mo yaade ka ko goddo na linda ko mi falande dum parce que la andi mi andi da Dubai andi lan Dubai me wa wadi yiɗi go ko ɗum mi falande go tun juste na fi goɗɗum falande on bona ɓilan Dubai c'est important non mi landi tu wallahi est ce que non non important a ɓaɗa woyla landa go fi an no jonno ngawa an non kon bona ma Dubai ɓaala waɗi en foye yawno an kadi kon bona ma Dubai ɓayde gandi mi hetti ɗo min ko koɗɗandi min ko copain jango ande ko kanko waɗanta nan pijan il faut copain ma hum anda copain jango bama bama ne kanko nabila ha ottango nandi ko kanko soodi joni la fof o min kadde ko bama naɓilan kanko naɓilan Dubai kanko sonnilan iPhone 17 ans ko kanko appartement ngan kadi ko kanko ɗetti ñanda noon si bamaji on ko goto bama tigiri mo mi andi on mais bien sûr ok probléme ala naela naela andi a piiji ɗin ko affaire saare a faami ko ɗum woni faamugo ko hakkil tum min de mi tawi mi landima tun andi ɓaala nande rimerji ɗum ɓe no haalde mais tanki a yanani hoorema ma nenena noppi maɗe ga wata wala sattide sisi ko ko fi ɗo mi landima na fi ɗo ɗuma non t'inquiète min probléme ala andi c'est la même chose ko innuɗa kon rumeur ji no wonɗa nanirde ɗon andu min kadi ɗi foppude circuit no miɗo ka newre an ɗo mais min la seule chose qui m'intéresse c'est ma vie ko wiya gommi ma billa na probléme goɗɗo ça m'intéresse pas au fait parce que ayimi mi landaki ɗe woni kadi tout va bien non min mi watano ɗum ɗon mi wata wonde mi landaki non a famani mettalan ko landiɗalan ko nani fen min miiɗa landagol min ko tami landoma mette par ce que min ko kakkoyen an ko ɗum ma billa min surtout affaire gorko nini konakiri ka fewdiɗo wadda allan e goɗɗo an fiyonnu par ce que ɓe ala jikki si ɓe heeɓi feere e nene gotoɓe ɓe jokkay donc an noon si enen noon rewɓen se gardinali hakkille hay enen en haɓa ñande o ñande lance fi ko aɗana wonana kamɓe ara ɓe woni biyam ɓe jokkamo ɓe faala donc ɗum waɗa si min numa piiji ɗin fof ko hakkille quoi a faami mais min ɓe worɓe ɓe gande non hande kadi mi gandi non min en tout cas moi j'ai pas de problème mettallan kadi par ce que min lanka guiyemallan ka koyenga non min tigui mettalan par ce que komi falande komi andi déjà ça va mais min fi ɗum waddata en hande waddata en janggo ella ala min kadi ɗo waddata en par ce que min ɗo min fayda tagaɗo no ardi wodo ko noon min wonirta a faami so on tigui ardi doyi min waɗay doyi si a ardi gonga ko ɓende ko ngala moƴƴodira ɗen moƴƴodira si en ardi kadi ara lancodira lancodira na fuy ko landi ɗum ala hakkude men ka wallahi probléme ala ɓen goto mi accitima en après kadi merci na ok à la prochaine merci beaucoup o min alɗi e juuɓe Conakry iyo ko bamma naɓinan Dubai naɓinan ɗo a wawa artirde kadi si Allah jaɓi mi fenanaɗi e yiiday ɗani kono mi faala nandade to ɗani no wonire noon ka suudi kaka langandi ɗani situation no fewdo ɗum mi faala ɗe balle ɗo ya yiltito ka suudu toon suudu on to ka famille
mami voyage ɗo taw mi dara fi o programme par ce que min tigui mi anda